Pennet program clear to te lalpai swamping in Chibai Ule Tunkar Chunga United Pentecostal Church of Northeast India Kohhran rawngbawlna chanchin thar thlir ni longai thlang u November ni ria tangani swam pakhat chung hian Northeast India UPC Kohhran try to Executive Board member de chuan Thailand khopui Bangkok ka seminar le board poimo an nei mek Bangkok ka hian November ni sari le ni ria chung khan UPC-NEI Asia Cultural Experience Seminar nei ani a he meeting poimo a hian Northeast India UPC-NEI in General Superintendent Reverend Lelmal Somasai lau chutelin Asia khumol pui chungaram shang ayo UPC Kohhran try to liante in mu khomna ani a impo na thazok le zawzo ka rongbol theidan tu ro man na shang siam chu he meeting nei chan lian ber ani Executive Board member de hian November ni riat ninga ni jinglam khan Bangkok hitwang takin an thlenga zir top ni atangin seminar hi an nei tananga November ni som pakhat pathiani thlenga hun mangin seminar kar all hunrem changlaya board meeting po nei thin ani ang he seminar a hian Asia Regional Director Reverend Linden G Sham to resource person atang ani North Mizoram District Bookstall lekhabu omte chu tun lai hian reduction sale nei mekin lekhabu thatak tak te chu man tlom te azor mek ani pathian thua shiana tizawa tharau nun chom tak lekhabu te chu adu apyang lei turin an som ani hun enge mochen atanga North Mizoram District Board in Rohman na asiam anga bial thuma changa bial nga thlenga bial in kopa joint revival abot sairun pui chu October ni som in rini zana changa pathian ni zan thleng hian bial shang ten revival thlenna tura an Rohmana an bial joint revival an nei hlomang he bial joint revival bial in koptura raten akumle an thlenna tur mun ra chopin he hun hi tharau lama tuina thar laknan an mangchang kai thin le a tharau thiang hlim dong thar le siam tharna changpo an thanhem thei le ani November ni khatninga ni khan North Mizoram District Superintendent Reverend Laltuang chuan aibok bial kelsi Kohhran to in rongbawlna aneya Evangelist R Vanlal chanchho ale fernu JH Lalzik pui Bible woman den an troi om ani Reverend Laltuang District Superintendent chuan thushi rongbawlna nein katharau zokin leti thupui mangin thu asoya kelsi Kohhran hote hiam biak in sakthat an tummeka RCC in biak in badle bim an zo khatto a chaktakin ma an la chhaumek ani District Superintendent Reverend Laltuang hian kelsi a hian November ni li pathiani zan thleng hun amanganga thusoi rongbawlna ero chu chuna Evangelist R Vanlal chancho an aneya zana unau nu JH Lalzik pui Bible woman in asoi thung ani October ni somthuma changa November ni li mangkhan reng dil Kohhran te chuan revival crusade an buat sai Revival Crusade a hian Evangelist T Vanalwa te tuikwal South Speaker Ahman ni in lalpan arongbawlna mala som hle a November ni thum in rinni khan no panglang camp nei ngal ni in Evangelist T Vanalwa te vek speaker atan man chunjomani a campers mi somnga pakhat lai omin no pangte tan tharau thiang hlim dil sak an ni a mi panga in tharau thiang hlim baptisma an changbok November ni li pathiani zan inkhom bana baptisma khur hon ani a Kohhran member ni sa mi pariatin swangai damna baptisma lalpa iswamingin Evangelist T Vanalwa ta kuta anchanga November ni nga thochan nia upasila muchwa ka te chungkwa in pathian choi moina nein speaker hian rongbawlna anei chunjom zel ani Rengdil Kohhran te hian Kohhran bungroda na le committee room tour an sak thar chu November ni li pathiani khan bial tu pastor sila thlenglianan hlan na nein heta hian rongbol tu Kohhran upate department shang shrai tu le member chanhem tak ankal ani November ni zir top ni khan unau nu zir tluang i chung kwa khorin him te chuan pathian hne na lom thu choi choi moina an bot sai lom thu choi choi moina program hi October ni somthum pakhat ni lai zana tanga mantan ni in speaker atan unau nu le rem rati vaireng te man ani a speaker hian troi om tu mi pani nein Kohhran hoten har tharna an changna sa hle a tharau lam hlatin en hunlim om taka man thin ani zantin zai khom thin ni in November ni nga thochan ni khan ti dam rongbawlna lali swaming in nei mek ani a dam loten damna an changna sa hle bok Karkalta November ni li atangani som chung khan zol nom bial chunga bial malak na in thiang hlimna campaign gor taka kalpui ni in Kohhran mi puite puin an hlok pui hle he thiang hlimna campaign a hian bial tu pastor Kemal som ki hovin rongbawlna shang te an neya chanchin shia theicina local thuma campaign hi nei to ni in remchang angam halak chunjom zel ani kumsang ni som pariat atana sial su Kohhran dem project atan biak in thang zaunan banphun le sound system nei chu pathian chanpuina le Kohhran te chanrualna awangin ti puitlin ani
sound system hi active sound thatak cheng noi khat sigli sengin leifelani a hemi konga lo boy pui tu twal upa arlal thanpuya chunga po anlom hle sialsu kaushante hian November ni somatangani som pakhat manga pastor biali joint revival sialsu back in a natura nasataka inbo saina kalpuin kaushante anphur hle ani sialsu bial chunga lungsei kaushante hi October ni som pakwale ni somni pakhat mangkhan lunglei district sekhum missions department ten to in kaushan panhi ten hunhlim omtak anmang North Mizoram District Shwai 2 program North Mizoram District Shwai 2 Pathum Tebaka Executive Board Member de Chuan General Executive Committee Thailand Khopui Bangkok nei tura November ni sari ni laini khan aizol an chhuasana November ni sari zanveka Kolkata chingin Bangkok an panang Bangkok Khopuya Hand Executive Board Kam Seminar nein Regional Director Reverend Lin Denji Sham for Asia Tuan Seminar ane puyang North Mizoram District Sunday School Department chuan November ni som pangani ngani hian District Sunday School Board anei dona District Board a hian kumsang ni som pakwa District Sunday School budget soi hauna nei ani baka District Sunday School manual shwai tu tena anrom mante an clear hau ngalang Lunglei District Pangzol Bell Conference in Laurel to tharau thiang hlimla dong loten anton theina turam halak ni se ti chu bo zuin an fe chhuak mek November ni li atangani rukchung khan bungtlang lokala bel to pastor alaram hlone chuan rongbawlna hi aneya November ni ruktho tanzan khan mithar pakhat kaushana alom lut bok hetiang hian bel chung lokal changchanga tharau thiang hlim la dong lotan hian fe chhuana nei chunjom ani bokang ni som pasari atangani som pariat November a ramrikon lokala ni somni pali atangani somni panga November a ropui lokala ni som panga atangani som paruk December a pangzol lokala ni somni panhi atangani somni pathum December a khwang hlum lokala November ni kwazir top jana tangkhan lungsen bial LED le PYD joint conference lungsen not lokala man mekani a thupuya thuthung kharon poisa angcheti mangin speaker atam bial to pastor ke vanal shwaya anroi he joint conference hi November ni som pakhat pathiani thlengman ani ang November ni kwazir top jana tangkhan chair hlunbial PYD le LED joint conference chu South Chong tuibiak ina man mekani a speaker atam pangzol bial to pastor arlaram hluna anroya November ni som inrini khan ro relna inkhom anne November ni kwazir top jana tangkhan bungmun bial missions department conference voiceomli na chu bungmun lokala nei chan ani a thupu yetan thuthung kharon poisa angcheti chu man ni in speaker atan hian bel to pastor LH Lalchan nama bia shwai tu tele Lysoral Home Missionary Evangelist Kela Lupuyate an mang November ni som pakhat patian hi mang hian farm veng local PYD te chu na thial veng lai lokala rongbawlna nei turin an fe chhuakang November ni som inrini khan then hlum lokala alom thu soi choi moina bot sai ani a speaker atam bel to pastor PC Zai on ramoya an mang tunlai hian then hlum lokala hian tharaumal somna athleng meka kaushan hote po an hlim hle ani tun lom thu soi choi moi an bot sai hi tun naya atum nga na ani Theriat Bial Sunday School Board Rorel Bo Zuin Bial Chunga Local Changchanga Rongbol tu te chuan November thachung hian Sunday School kumpuan kan fate ichan himang uti thupuya mangin rongbol na an nei meka sarmun thupui tur hi topic changchang hetiang hian an siam nilai zan in khoma piangin kan fate ichan himang u thiang hlim turin inrin ni zan in khoma piangin kan fate ichan himang u social media information technology laka Pathiani zing in khoma piangin kan fate ichan himang u tharawa Pathiani zan in khoma piangin kan fate ichan himang u thuthlunga October ni somni pakwa atangani ruk November chung khan pukpui lokala Reverend Silan Ming thanga chuan ti damrong bolna nein hun amanga November ni som pakhat ni lai jana tangkhan crusade ta chunjom ani ti damrong bolna ane chung hian pantu an thanhem theile a mitam takin tongtrai sakna andonga damna changpo tamtak an om ani crusade ta rongbolna nei chunjom ani hnu hian tuidam doi semchin ani bok he crusade hi roman lok ang chuan November ni som pakhat pathiani thleng nei ani ang November ni li pathiani mangkhan se ha bial chung home mission field nan mizo efatha local le amubi vai thi 0 a kaushan ten in tloton an mang
nan mizo efatha local hian new atlang 3 km som Kohhran ten hun an manga 0 amobi vai thi local hian sihatla LED ten an tlo ve boka bek in sakna tur cheng singkhat sangli zanga le belpui khap som an hlan bok he huna hian palai lam ten hun pum hlom an manga home missionary ten report an pe bok efatha local hian zan thleng hun man ni in Kohhran ten mikhwal bolin roi an bo chai sak ani November nili orphanage Sunday Pauline ASC home scholarship khwang puilama Kohhran nucham in puya tangin nucham somthum chuang le thoktu enge moza te chuan longtlai town le sia habia la rongbawlna an kalpui November ni thum in rinni khan team 110 Chamari local longtlai south le longtlai north a rongbawlna an neya team 2 lamte hian district headquarters local new siaha local le college venga te rongbawlna an nei thung Lungtlai Town hian Compassion Center Project Director Reverend J.H. Zalhunale no pangchan khaten hun an manga siha kho pui chunga hian Home Superintendent Evangelist C. Vanalwatale home no pangchan khaten hun an mangthunga income service apiangin no pangden zai rongbawlna an nei thin ani District chunga khwaldom te hi district puipa Reverend Thanchunga Reverend W.L. Thangche Reverend Ram Chadzolale Reverend Khuli Licha Siaha Sectional Pastor Ten Siaha Khopui Chunga Antoi Oma Reverend Dr. C.C. Mole Pastor S. Vanalung Nematen Longtlai Town Anvil Vebok Hetiang Hian Thil Thom Pek Andong Siaha Bia Chung Siahatla Cheng Sing Ni Sangkwa Zali Le Cheng Som Headquarters at Cheng Sing Ni Sangsari Za Somli College Venga Cheng Sing Thum Sangriat Zathum Somga Meisatla Cheng Sangli Council Venga Cheng Sang Thum Bial LED Cheng Sing Khat Sang Ni Bial PYD Cheng Sang Ni Avain Cheng Noi Khat Sing Khat Sanga Zakwa Lungtlai Town Chunga Chamari Local Ten ASC Home Pauline Payment Appeal Le Tholom Khonsak Ania Tin Hemi Baka Hian Bial PYD LED Le Local Department Ten Avain Cheng Sing Ruk Le Cheng Sing Ruk Atling Khom Theya Home Thoktu Le no pangte anlom hle ani Chimtipui District Tui Panglal Veng Local November ni thum in rinni khan pathian hne na lom thu choi choi mena program bot sai ani a Reverend C Satin Kapale Pastor Robin MH Lalthan Moya Sectional Pastor to Speaker ani a Kohhran te anlim hle ani November ni riat atangani som pakhat chung hian Bungtlang South Pastor Bel Chuan Mong Bu Local Revival Crusade an bot sai meka he huna hian Chimtipui District Evangelist Robert B Lalunsia Mati to Speaker Tan and Roy Tunlai hian Pastoral Somlena Silo Sectional Pastor Diltlang South Chuan Bial Chung Local Changchanga Sacrament Rongbawlna abot sai thina chongtele ache vela hun mangin seminar le counseling hun amang thina Bial Chung Kohhran temal somna dungin sarkar chol apiangin local tinten natlang an Kohchin ani November ni thum in rinni khan South Lungpher Local Chuan Bu Tharkut an manga chungko tinten bu an tharte tholoma hlanin hengte hi suma an chantira Kohhran suma an chunglut thin ani October ni somthuma tanga November ni thum chung khan Longtlai North Bial Veng Pui Kohhran Salvation Camping ri hlongai te pola bot sai ni in mi somni panga camping a hian an lut Speaker Atan Reverend VL Nemtonga Champhai Bial to Aizol East District man ni in Councillor Atan Uparorel Twanga North Khobungle una pa isakla lun felate an rat ani Camping alut te hian rongbol tu te rongbawlna an hlok pui hle a tharau thianglim baptisma la changlo ten tharau thianglim baptisma an changloma mi som pathumin lalpa iswam hangin suangai damla baptisma an chang thar ani November ni nga tho chatni khan 12 upalal chanza vati chung kwa in anvok an thoa mi thanem ngai ten sum tho belin pathian hne na lom thu soi choi moina program an bot saya Kohhran hauten hlim takin hun an mang ani Barak District Headquarters Section PYD Conference Voice of Thumpali na chu November ni khat atangani li chung khan tlang moi local atlang taka manzo ani Bial chung local shangshang atangin palai mi somsari chuangan kalkhoma November ni khat ninga jana Unapa V Gospel Section PYD President Chuan Inkhoma Kaishwaya Unapa Michael Natham District PYD Treasurer hne na tangin novan hne na pathian thuthlung pek ti thupuya mangin thucha ngai thak ani November ni zir tom ni chunlama sports item changchang mangin hlim takin in elna anneya zanlama fellowship program siamin hun an man chunjom ani November ni thum inri ni chuna section PYD conference rural na income nei ani a rural income zo second session na Bible quiz manga in elna bo sai chunjom ani
Zanlam income service pa ngaya chunjom ni in unaw pa Abraham Natham section PYD secretary chuan income akashwaya upa LT1 section mission director hena chengin thutlung theder tu le chanchin thashil dar tu ti thupui mangin pathian thu thatak ngai thak ani November nili pathian ni jinga unanu B Elizabeth section PYD treasurer chuan income akashwaya pastor Elka ma sectional pastor hena chengin thupek ro puiti thupui manga pathian thu ngai thak chunjom ani Pathian ni zan income unaw pa V Gospel section PYD president chuan income akashwaya Reverend Lalom thang Jiribam section pastor hena chengin thuthung poi sakti thupui mangin pathian thu thatak ngai thak ani conference chung hian unaw pa lalveng him unaw nu radis sister lalradik unaw nu laldinpui unaw nu omek lalompui unaw nu lachempui unaw nu jafet lalunmoi unaw palal siam thar unaw nu lal par moi le Gilgal PYD Kwarten zai rongbawlna an nei thin ani November ni zirtop ni Khambarak district headquarters Markholiana district missions director Reverend Alal Thanmoy ka shwaina nwaya Barak district missions department board ne ani a general missions department ayo in general missions director Reverend Arlel Hoyan atelpui ani anro rel tlangpuite sangni sompakwa budget siam ani Karimganj Misonfeld tirko turlak dan turngai to ani tirko lakma jong tirko laro puya zote Silchar city evangelist in Lokmuise allowance Latin pek ni se Karimganj home mission tirko lakna tur advertisement chwani se loman tur thatin cheng sing khat ni se ti ani bok November ni kwa changani sompakhat chu hian wangai bel khangbor kaushana thuthlung kharon poisaro sam number somsari pali chang somni ti thupuya mangin Barak district revival man ani dona speaker evangelist Vilal du amalunglei district PYD president man ani ang November nili pathiani zan khan Aizawl East district PYD education subcommittee te buat sain zemobok veng puibiak ina Aizawl East district chunga zirlai te thate choi moina hun hlotling takamman ani a he huna hian kumsang ni sompariat chunga zirna konga hlotling tak mi som pathum le special award mi pakhat avain mi sompali te hena choi moina an hlan Zirlai choi moina income boss say hian education committee chairman evangelist Albert Chanchin Boyan income akashwaya unaw palashal puyan hunser mangin Aizawl East district treasurer Reverend Valel Filaram tiam chuan income pathian hena ahlan ani unaw pa JH biak diktuanga secretary chuan district education malak na shang report ape a choimoi turte ming pong chwakin upa Dr. Arlel Fakzwalan choimoi na thuziak ahlan bok ani he hun man na hian upalal numoy chuango IAS chuan thu choina hun mangin choimoi na dong tu tele he hun kal khom PYD member te hena fuina thu choin rim taka thok tu te chuan hlotin na an mo thin thu te civil service bemek tu te chu hlotling ngei turana sataka chanlak atul thu te choin kal khom ten hlok thak an ti hle ani he hun a hian zemobok bial Pentecostal choir Bethlehem bial le general PYD Kwarten zai rongbawlna an neya unaw pa Jonilal chafam kiman lom thu soin zemobok bial to pastor le district PYD president nibok Reverend Arlel tan kiman malsom tongtrain in comjina income bana choimoi te pola bot sai thingpui in hona hun an mang ani choimoi na dong te hi achen engineer doctor PhD MA BA nursing HSSLC HSLC zirlai mi chuan tak te anni nuk loma kaushan hote mason na alom amin athamwan thak le zirlai ti tha choi moina hlante unaw nu Angela Vanel mangai daughter of upalal nei thanga kolni tlangnom Upper Republic bial HSSLC science distinction first position unaw pa R Vanel thamwana son of upa R Vanel ompuya salemveng HSSLC Commerce distinction 10th position unaw nula luzwali daughter of Rinzawa Bethlehem Vengthang BA economics first class 6th position unaw nula mingchoi daughter of Uparam Hunsia Mahliapui BA public administration first class 3rd position unaw nu zawdu sangi daughter of Kenei Khuma Dungtlang BA Mizo first class 2nd position unaw nu thangchwa moi daughter of Lalmangai na Alanram Thar BSc Zoology distinction 4th position unaw nulal ven himi daughter of PC Lalthangliana College Veng Aizawl GNM nursing first class 6th position
Unaw pa K Vanal Chabera, son of K Vanal Vulmoya Champai Bethel, MA English, first class, third position. Unaw nu Dr. Grace Lalratfeli, daughter of Evangelist H. Lalmangaya Chonpui, MBBS. Unaw pa Lanuntuanga, son of Lalung Oya Tlungvel, B.Tech Petroleum Engineering, first class. Unaw pa si Vanal Rindika, son of Evangelist C. Lanunsanga Sertip, ME Structure, first class. Unaw pa Dr. Lalratfela Rentlay, son of Upa Jimmy L. Rentlay Chonpui, PhD. Unaw nu Vanal Duomi North Vanlai Pai, BSc Biotechnology, second position. Heng ba ka hiang kumdanga anlo ti chin angin special award upake zakhuma champhai bethel hena hlan ni in ani hi zirtir tu na thok chin ni in kumsang khazakwa somkwa parukhan pension in chwaka pensiona achwa nu apo thalai jok te fui phurnan ignu atengin MA history second class a apas chwakle ani November nili Pathiani Chunukhan District Headquarters back in Ramhlun Sauda Aizol East District PYD Kumpon Subcommittee te bot sain Aizol Khopuichung Local Team PYD Obile Bial Kumpon Subcommittee Board Members Sepwalin Seminar bot sai ani Seminar tupuya hian in tawde zirnale ejon na a ti manni in resource person upa Dr. Arlel Fakzole Assistant Professor MZ Iuchman ani Hehuna hian member kal ancha in hlok taka hunman ani a Pentecostal choir le bongkon biazai polten pathian fakna hla an sabok ani Aizol East District PYD Kumpon Subcommittee de hian chaktaka mala mek zelin bialchangshanga kumpon campaign te anlo nei to a tuna hian PYD member kutna thuka ejong hlotling te komna hunman tumin rohman na ansiam le mek bok ani November nili Pathiani Mangkhan Khozol Biala Aizol East District Secretary Reverend Biak Sang Zolele District Thianghlimna Committee Chairman Reverend Silal Eng Lianate Chuan Thianghlimna campaign and board site November ninga thortat ni pokhan ser chip din tharbial bungtlang bazar ko shana thianghlimna campaign hlotling taka nei ani bok hehuna hian bel to pastor Reverend Silal din tlangale tobacco and health lamachangin unaw palaram kha ka koldi te hena changin thu soingai thlangne in rongbol tukal khom te hian hlok thlak an ti in zukle hwam ngeitum enge mozat an omni asiat ani Evangelist HK Lanpangele atim te chuan sailulak muna rongbawlna nei chhomek zelin November nili Pathiani tlai khan mol in khom nei ani a heta hian pathian pakhat thu thuthlung puan chhuana nei ani tharau lambo rock po na satakin a thleng ani crusade hit top to turarwa man na siam ni ma se tharau lam chulna awangin turn kar chung khan chunjom le ani a November ni som in ni khan crusade den chen hian unaw pa ngak te te chung kwa chon pathian choimoina an neya Kohhran houten lim takin hunan mang ani ruang manlok ang chuan November ni som paruk atangin Evangelist HK Lanpangele te hian isungdara rongbawlna an nei chunjom le don ani Trumpui bial Trumpuya po November nili Pathiani khan unaw pa chandamati chung kwa chuan pathian choimoina nein Kohhran houten lim takin hunan manga foklena mithar pakhat Kohhrana senglu ni in Evangelist Silal chwanga kuta swangai damda baptisma changhala naw pakhat alhan ngal bok Serchip din thar bial le chingchip bial PYD te chuan rohman na anlo siam to angin November ni som inri ni zana tangkhan serchip bek inpuya joint meet an mangmek Joint meet Tranjan Khan Tual Upasi Mal Somsanga Serchip Bial PYD President Chuan Thucha Soin Pathiani Chomha Tual Upa H Vanlal Sanglura Chingchip Bial PYD President Nena Tangin Thu Soingai Thlakle ni in Pathiani Zana Unaw Pa Thangloya Serchip Din Thar Bial PYD Vice President in Thucha Soina anele don ani Pathiani Chonu hian bek in Tuala Fellowship Hunman Turni in item ti shangshang mangin inti limna hun an mangang Joint meet hi bial pathum te a impona chale tho hona thajok a omzel the na na bot sai ani Lunglei District Missions Department noya kan Home Missions field thok tu te term to December ni somthum pakhat sang hi somparia te han alo toble donta a kum sang hi sompakwa atanga sang hi somni chunga tan Home Missionary pasari lak thar turani dona pathian ko na dong zugle mwam ti lote tan he na hi dil the ani e shat tur poi mote dil tu chu aloina local atwal chung rongbol tu ani turani Dil to blank paper a Ziakin District Mission Director Nena Ziaka Thelu Tur ani. Dil to chuan aloina local charge board le kha thil tel tur ani. Dil na hi December ni sang hi somparia thlengin thelu the ani anga. Dil to chu ni thum December sang hi somparia jingdar somne achanve a District Missions Board ma interview tur ani ang. He na dil to interview local detan TADA omlovang.
Evangelist F Lenhongya Secretary Lunglei District Missions Department United Pentecostal Church Lunglei District Noya Thok Turin driver pakhat Maserola lak anidona deal du chon November ni somthum sanghe somparia dalma in District Secretary Reverend C Vanal enakne na deal na plain paper aziaken thelu tur ani deal tu te tan shat turte ming pa ming kumzat address education qualification class 8 chin chunglam interview hun December nili sanghe somparia jingdar som interview na mun district UPC conference hall local church board recommend na tel tour zugle mom timi tan dil the anilo interview na hian mani document driving license ken tour Reverend C Valel na secretary Lunglei district UPC ole khatizong khatun tumata North East India UPC Kohhran rawngbawlna chanchin thar kan thlir le ngai thak hole theite ni e